और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ki pulit ke Southwest Khasiels District haka sngi Uwei ka spotri unaila raja pesan Gilaroga kem sa Uwei Mynder Bangladeshi balatip kerteng kum Mubarak Hussein basa ha Kalagaun Sonamganj Bangladesh yau bala suba ba udai ubran ketilang bat ka Kynhun gang ki Mynder Bangladesh ki balaking atiar bha bat rung jubor bean hapo ka snong rang dongnya kabadan ha khaput jong ka Southwest Khasiels District bat kari Bangladesh Hussein uplasya kem ha ka snong Gilaroga da ka jingarap juki pajba langej baudai bodan ketilang ha ka Kynhun gang ka badan kumba prah du khandai ngot ka balarung bean panle yaki kam Pyntriem ha ka snong rong dangai ha ka miet chiteng snya jong ka sngi palai ka tayo baladap ha ka bakila ra bor pate dau het kari ya ubal serang marak arpois nem karta da ka batmuru pan penyap yu da ka basuslia ya rendang ki pajba nong snong rengkat bagi bor sipai BSF bat pulit kila kthong yaki ronar Bangladeshi ha ka step si saja ka khandai tri unaila raja pesan kila yo pan ki saungut kat bagi dangri dengan haklau. Na ki saungut ki belasyak kem ki pulit kleo kurup ya kawai ka identity card pulit kari Bangladesh ka slip thok dawai lightly ki wireless handset ways dia kawai ka khansi khap sainar lightly ki tiar pen bathai barit. Hey, up, ruko. Shwaba finshet da kajuk shi kajuk ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala yakani ko umpnyang syaka biodiesel tinamar kata lembaka ruko kakot kakya per kamariang rukan umktasyo